Apple Sat SE2 je najnoviji model iz ove serije koji je namijenjen onima koji ne mogu da priušte ili im jednostavno ne treba Apple Sat serije 8 ili još skuplji Apple Sat Ultra. Uprkos tome što je dostupan po pristupačnoj ceni, Apple Sat SE2 ima dosta istih karakteristika kao i standardni Sat serije 8. To ga čini idealnim za one koji prvi put kupuju pametni sat ili žele da nadograde Apple Sat starije generacije. U današnjoj recenziji ćemo se detaljno upoznati sa ovim modelom i saznati po čemu se razlikuje od svog prethodnika. Dobrodošli kod e-savjetnika. Dizajn ovog modela je u osnovi isti kao i originalni Apple Sat SE i drži se dizajna koji se jedva promenio od prvog izdanja. Kao i drugi modeli, i ovaj je napravljen od aluminijuma i ima oblik i veličinu tačno kao Apple Sat SE prve generacije, ali i svi modeli nakon njega. Ovaj model dolazi u 3 boje: Midnight, koju imamo ovdje na recenziji, Starlight i Silver. Ima kaljeno staklo sa zakrivljenim ivicama na prednjoj strani, a na zadnjoj strani ima senzor otkucaja srca koji je prekriven kristalom. Dostupne su dve veličine, 40 i 44 mm, a osim što veći model ima nešto bolje trajanje baterije i malo veći ekran, nema očiglednih razlika između njih. Ono što moramo da naglasimo je da mu nedostaje IP certifikat za otpornost na vodu i prašinu koji se nalazi na seriji 8 i Apple Satu Ultra, ali možete u njemu plivati, bar Apple tako kaže, do 50 metara dubine, pa se može nositi pod tušem ili u bazenu. Jedna od prednosti što se Apple tako dugo drži istog oblika Apple Sata je i velika količina opcija kaiševa. Dok osnovni SE model dolazi sa lepom, mekom i sportskom silikonskom narukvicom, postoje još i metalne i kožne narukvice koje su dostupne u prodaji. Sve u svemu, bez mnogo promjena u dizajnu, sat i dalje izgleda vrlo lepo i elegantno. Što se tiče ekrana, on je isti kao i na prethodnim modelima. Odlični Retina OLED panel koji ima osvetljenost do 1000 nita. Istu postavku imamo i na seriji 8 i čini ekran lepo vidljivim u većini situacija, uključujući i na jakom suncu. Međutim, ono što ovdje ne dobijate je uvek uključen ekran, odnosno Always On Display, koji ima serija 8. Sa ovim modelom, kada spustite ili okrenete zglob tako da sat ne bude okrenut prema vašoj glavi, dobijate potpuno isključen, odnosno crn ekran, dok kod serije 8 ekran je uvek uključen. Što znači da njegov ekran se samo zatamni, tako da vreme ili trenutni prikaz na ekranu je uvek vidljivo, ali koristi manje energije. Za većinu ljudi ovo ne bi trebalo da bude bilo kakav problem, jer ekran na SE2 modelu reaguje pouzdano i brzo kada pomerite ruku. U svakom slučaju, ekran je među najboljima koje možete naći na pametnim satovima. Kada pričamo o hardveru, Apple koristi isti S8 64-bitni dual-core procesor koji obezbeđuje 20% bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Tako da dobijate odlično i glatko korisničko iskustvo, bilo da uzimate najpovoljniji SE2 model ili najskuplji Apple Sat Ultra. Također, svaki od njih koristi bežični čip V3 za povezivanje sa vašim telefonom, a veza je stabilna sa velikim dometom. U svakom slučaju, Apple Sat SE2 nudi odlično korisničko iskustvo, kako smo i navikli od Appleovih proizvoda. Apple Sat SE2 dolazi sa najnovijom verzijom watchOS 9 i ima svega nekoliko novih funkcija u poređenju sa originalnim modelom. Pored toga, najuočljivija promjena watchOS 9 je u dizajnu obavještenja i teksta. Aplikacije se brzo preuzimaju iz App Store-a, a izbor je zaista veliki. Tu su naravno i senzori pokreta za praćenje kretanja i detekciju pada, GPS na svim modelima za pružanje podataka o lokaciji i brzini, senzor pulsa sa unutrašnje strane koji može da prati otkucaje srca i upozorava na potencijalne nepravilne srčane ritmove. Na ovom modelu nemamo EKG, senzor kiseonika i senzor temperature,
jer ove 3 stvari dobijate na Apple Satu serije 8. Ovaj model također vrši pasivno praćenje vežbi, što znači da će otkriti vežbu čak i kada niste namjerno pokrenuli trening. Obično je ovo vrlo pouzdano na svim Apple Satovima. Praćenje treninga ne može biti lakše. Pritisnite krunicu, odnosno točkić, da biste otvorili meni, izaberite aplikaciju Workout i izaberite željenu vežbu. Aplikacija će vam sama ponuditi vežbe koje često koristite, tako da retko postoji potreba da se krećete kroz dugačku listu vežbi. Prilikom vežbanja, puls, aktivno sagorevanje kalorija i proteklo vreme su jasno prikazani, a GPS se povezuje u pozadini bez potrebe da čekate pre nego što krenete u šetnju, trčanje ili vožnju bicikla. Sve je to trenutno, informativno i što je najvažnije, bez problema. Još jedna stvar gdje se Apple Sat SE2 ističe, a to je da nema potrebe da se sinhronizuje konstantno sa vašim iPhoneom. On prosto sve radi umjesto vas. Dolazimo i do baterije. Apple kaže da SE2 model ima trajanje baterije do 18 sati, što je u osnovi standardno za nekoliko prethodnih modela. Jedini nedostatak koji se odnosi na bateriju je to što se ne puni tako brzo kao serije 7 ili serija 8 koje dolaze sa opcijom punjenja veće snage. Sve u svemu, baterija je vrlo dobra i uz nešto štedljiviju upotrebu omogućava do 2,5 dana upotrebe. Apple Sat SE2 je manja nadogradnja u odnosu na prethodni model. Slično skoku sa iPhone 13 na iPhone 14 i odličan je uređaj za korisnike iOS-a kojima nisu potrebne neke od novih karakteristika skupljih modela. Iskustvo prilikom korišćenja je na očekivanom nivou. Zahvaljujući najnovijem hardveru, odziv je jednak kao i na skupljim modelima. Taptički motor koji je zadužen za vibracije i dalje nema konkurenciju u Android svetu po pitanju taktilnog osjećaja i suptilnosti rada. Baterija je odlična i uz štedljiv chipset omogućava više od 2 dana upotrebe. Generalno, jedina stvarna zamjerka na ovu drugu generaciju SE modela ide na račun mekog jonskog stakla na ekranu koje jednostavno nije izdržljivo i vrlo lako će pokupiti ogrebotine, te savjetujemo bar osnovnu zaštitu. U svakom slučaju, ako ste u potrazi za prvim pametnim satom da biste držali na oku svoje aktivnosti u teretani ili samo da biste bili u toku sa dnevnim obavještenjima, onda je ovo definitivno odličan izbor. A oni koji zahtevaju ipak neku opciju više, za njih je tu Apple Sat serije 8. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj recenziji. Vi nam naravno kao i uvek pišite pitanja i komentare ispod, lajkujte ovaj video i do sljedećeg klipa ostanite uz vašeg e-savjetnika.